Masipotise ngalentsasa umhla wesihlanu kweyomnga sithe cuncembeke esichwechwela phaa kwela xesha leziyunguma zokuphela konyaka. Neli xesha ke apha abaninzi bathi baphulukane nemiphefumlo yabo ngenxa ke yezinto ngezinto. Ngoko ke siyakubongoza mbukeli Ekhaya ukuba wonwabe ngenkathalo ukuze kaloku unyaka ozayo siuqale sikunye nawe. Xa sijonga ke kumanqaku ethu aphambili namhlanje, inkundla yomgaqo-seko isichithile isicelo sabagqatsi abazimeleyo abazongenelela unyulo lonyaka ozayo. Kwelinye ke inqaku umbutho ye-ANC ithi makuthotywe amaphaphu. Ithethe oko ke emva kokuba kubonakale isigadla esithutha impahla kwikomkhulu leli qela phaa eLuthuli House. Igama lam ndimlokhola Saka Lubisi, umadlongothi umazipha umamshukuma. Mbukeli wethu esimthanda ukubhubha siyabingelela ke namhlanje ekseni kungolwesibili usuku liqalile isonto. Siyazi ke ukuthi uma ungabe usibona ihlathi ivakashela indlebe ngoba uyazi ukuthi iyaqala ingqayizivele yohlelo Ekhaya Jikelele. Igama lami nguNonxolwa kwaMwali ihlabanga nelimhlophe qwa. Njengenjalo ke mbukeli umgodla ugcwele uyanyinyitheka njengoba sizobe sikuphathele izindaba ezemidlalo njalo njalo. Wena nje ke woza nendlebe, mina ngizoza neindaba. Ake sibheke nje ke ehamba phambili. Failed attempts were made to proceed with the attachment order. We can only conclude that this is an attempt to create a spectacle where none is warranted. Umbutho ye-ANC ithi yehlisana imixhathi kuba ayikazuphelelwa imali okukuza emva kokuba phezolo kubonwe iloli ithutha izinto ezisuka kwindlu yombutho iLuthuli House. Inkantolo enkulu kunazo zonke kulelizwe inqume ukuthi labo abazongenela ukhetho ngokuyimela kuzodingeka ukuthi bahlinzeke ngohlu lwamagama abantu abasayinile abayinkulungwane. And here's the beautiful ball by Game, set and match. Ibanyana izoba ingxenye yamaqembu azodlala kwendebe yase-Afrika ngemva kokuguqisa iBurkina Faso izolo. Sanibonani umpumi lo ngisinje niqhubekani nibukele Ekhaya Jikelele nisitholele isport, entertainment kanye ne-current affairs. Mina nawe sophumelela noma ngabe sebemelene nathi. Thando lwethu lomelele noma kungaphelo kwalomhlaba. Ekhaya Jikelele ncwa. Umbutho ye-ANC iqinisekisile ukuba lo mbutho akazuphelelwa imali okukuza emva kokuba kubonwe iloli ithutha impahla kwikomkhulu lombutho iLuthuli House. Nebeza kuhlutha ke impahla ye-ANC emva kwesigqibo senkundla sokuba ihlawule iEzulwini Investment imali engaphaya kwekhulu lezigidi zerandi. The deputy sheriff should not have been here. We are not certain of the reasons behind creating such a spectacle when the ANC had already communicated formally that it has approached the Constitutional Court. It is very curious, as we say in our statement, as to why the deputy sheriff was here. In a correspondence between our legal manager with the sheriff, a verbal apology was transmitted to the ANC. But I did, on behalf of the Secretary General, request that we do have a formal apology because this was quite serious. We had members of the media here for something that should not have happened. Because if you look at the Superior Courts Act of 2013 is very specific in Section 18 and Section 49 about what you do under circumstances where there's been appeal to a higher court of the land. Inkantolo yomthethosisekelo inqume ukuthi labo abazongenela ukhetho longonyaka ozayo ngokuyimela sekuzodingeka okungenani bathole uhlu olusayinelwe lwamagama abantu abayinkulungwane abahambisana nokuthi bangenele ukhetho ngokuzimela. Umthetho osanda kuchitshelwa olawula ezokhetho uthi ke labo abazongenela ukhetho behamba ngabodwana kudingeka ukuthi bathole ukwesekwa amagama abantu abaphakathi kwenkulungwane eziyikhombisa kuya kweziyi14.
Inhlangano emele labo abangenela ukhetho ngokuzimela yehlulekile ukugculisa inkantolo yomthetho sisekelo odabeni lokwabiwa kwezihlalo eParliament njengoba umthetho ubalula ukuthi labo abazongenela ukhetho beyimele bazobangisana ngokuyikhundla zezihlalo ezingama200 kuphela bese kuthi amaqembu ezembusazwe wona azoqhudelana ngazo zonke ikhona eParliament ezingama400. I-Independent Candidates Association South Africa ibifuna ukuthi inkantolo ivune uhlangothi lwabo ngokuthi igatshana ezithile zomthetho wezokhetho ucindezela labo abazongenela ukhetho ngokuyimela. The proposition that a vote for an independent candidate carries less weight when compared to a vote for a political party is without merit. Independent candidates and political parties compete for the same quota in regional elections and votes carry the same weight. There is no differentiation in respect of regional seats. The applicant's argument that the Electoral Act, as amended, devalues a vote for an independent candidate is based on the assumption that a voter that votes for a political party will vote for the same party on both the regional and compensatory ballot. Odabeni lwesilinganiso sika 15% wamagama eseka labo abazongenela ukhetho beyimele. Inkantolo kulokho ivune iqembu i1SA movement ngesikhathi nquma ukuthi ongenani abazongenela ukhetho behamba ngabodwana mabathola ukwesekwa uhlu lwamagama asayindwe phansi ayinkulungwane eyodwa. We're really excited about the fact that the court not only made a determination on the unconstitutionality, but that they actually made a determination in terms of what we do moving forward. Kanti ikomishana elawula ukhetho iIEC isemukele isinqumo senkantolo sanamhlanje. EFF ifuna inkundla ephakamileyo eNtshona Koloni inyanzeliso somlomo weParlamente uNosiviwe Maphisa Nqakula ukuba avele phambi kwekomiti ejongene nokuziphatha kwamalungu eParlamente. Uqulu kubhode ngoJuni onyaka ophelileyo ngexesha umongameli Ramaphosa esenza uhlahlo lwabiwo-mali lwesebe lakhe. Lonto yabangela ukuba amalungu eEFF akhutshwe kwindlu. Kwiinyanga ezimbini emva koko ngo-August ngexesha umongameli ephendula imibuzo amalungu eEFF aphinda enza umbhodamo akhutshelwa ngaphandle. Amagqwetha eliqela athi uMaphisa Nqakula wathatha isigqibo sokuwakhupha ngoko fanele vele phambi kwale komiti anike elakhe icala ukuze ligocwagocwe. I-EFF inike iParlamente usuku lwangolwesibini ukuba ichaze iza kuwukhupha kusini na umsila wengwe ngakuMaphisa Nqakula. Ukuba ayiphenduli lo mbandela uza kubuyela ezinkundleni ngolwesithathu ngenjikalanga. I-National Assembly iza kujongana nengxelo yekomiti yamandla namaqithiqithi amalungu eParlamente ngolwesibini. Le ngxelo iphakamisa ukuba amalungu amathandathu kuqukwa nenkokheli uJulius Malema banqunyanyiswe ngenyanga kaFebruwari kunyaka ozayo ngokungena eqongeni ngexesha lentetho engobume besizwe kulonyaka. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni. Kusenjalo amaqembu ezombusazwe eParlamente asephawulile ngesinqumo senkantolo yomthetho sisekelo. The DA welcomes the fact that the Constitutional Court this morning provided the legal clarity needed by the IEC in order for us to finalise its preparations to hold the elections as early as May next year. And we hope to hear soon from the IEC when the next registration weekend will be and from the President when the election will be. The Freedom Front Plus welcomes the decision of the Constitutional Court on the application of the Independent Candidates Association, where they've challenged the constitutionality of the amended Electoral Act. The Constitutional Court rejected the application, and that brings certainty not only to the people of South Africa, but also to the Electoral Commission in their planning of the process to the election date. Our democratic process is the only way citizens can get the government that they want and to direct the way our government leads us into the future. And to determine the future, you must register and you must vote.
Parties and independents will present their cases, their visions, their plans for our country's future to voters, and we look forward to presenting our vision and our plan for a just and fair future for South Africans. Inkulumbuso yephondo laKwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube uthi bajonge ukuxhamla kakhulu ngokwebelana ngolwazi kwinkomfa enkulu engokutshintsha kwemozulu e-United Arab Emirates. Inkulumbuso ithethe ne-SABC eDubai apho iqhubeka khona le nkomfa. Njengamanje sikulindele ukuthi njengoba imvula zizofika amathimba wethu siwafakile kuzona zonke indawo ukuthi alindele ukusiza imiphakathi yethu. Okunye sikwenzayo njengoba silana sixhumana namanye amazwe, sixhumana nezinye izifunda nazo ezinezinkinga mawubheka amazwe njengabo Brazil, abo India, abo Australia namanye amaningi abanalezi inkinga ezifana nezethu. Kwesinye isikhathi nezabo zibe enkulu kakhulu. Siyafundisana ke lapho ukuthi nina nenza kanjani ukuthi imphakathi ikwazi ukuthi incedakale, nizithatha phi izimali. Kodwa kunye esikwenzayo manje ukuthi sithola ulwazi olunzulu nokufundiseka ngamakhono nokufundisa abasebenzi, ngoba uma ngabe abasebenzi bethu bezothola ulwazi bazokwazi ukuthi ngalolu lwazi bancede umphakathi, futhi bazokwazi ukuthi lolu lwazi lugxile kuzona zonke indawo, kakhulukazi emthethweni esingathi ngama policies wethu. Icala lokushushiswa kwangasese kungamingameli wakuleli uCyril Ramaphosa eshushiswa kulona ngowayengumengameli uJacob Zuma lihlehliselwe umhlazi 19 kuMbasa ngonyaka ozayo. Libuyele inkantolo icala lokwabe engumengameli wezwe uJacob Zuma njengoba ifuna ukushushisa ngasese umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. UZuma usola uRamaphosa ngokungathathi izinyathelo ngesikhathi embikela ngokwenzeka njengoba esola umshushisi wombuso uBilly Downer ngokubhutshuzela intathelo uKaren Mon ulwazi oluyimfihlo. Ummeli kaZuma ke uadvocate Dalimpofu ucele inkantolo ukuthi leli cala lihlehliselwe unyaka ozayo. We propose, my Lord, that the postponement be to the 11th of April 2024, another longish postponement. By that time, there'll be hopefully better indication from the SAA. I might mention in passing, my Lord, that there is, as your Lordship might also know from the public domain, there's a related matter in KZN. And we're going to be trying to consolidate those at the SAA level. That other one was served on time. There was no problem of condemnation. There were just hiccups on this one. Umpofu ke uphinde wadalula ukuthi icala lenkohlakalo nokukhwabanisa elibhekene noZuma lizobuyela enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu mhla ziyisishagalolunye kuMbasa wangonyaka ozayo. Masithi iqhwiye evenkileni imbukeli iqiniseka into yokubana ugunqi kuba xa sibuya saba nodliwana ndlebe nenkokheli yebhosa umnumzana uMusi Maimane. Sibambe ngazo zozibini imbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba usahleli nathi kanti ke sihlabela novimba wethu. Inkundla yomgaqo siseko igqibe kwelokuba uhlengahlengiso kumthetho wonyulo luka-2020 luhambelana nomgaqo seko. Ngelithi ke alibacinezeli abo bazimisele okanye bazimisele kungenela unyulo ngokuzimeleyo. Lo mthetho ke walungiswa ngethuba inkundla yomgaqo seko yavuma ukuba abo banqwenela ungenela unyulo ngokuzimeleyo kwinqanaba lesizwe nakumaphondo bavumelekile. Kodwa ke bakhalazile ngelithi lo mthetho olunyulo uxhasa amaqela ezopolitiko awubaniki abo bazawungenela ngokuzimeleyo. Kungoku nje simeme inkokheli yebhosa umnumzana uMusi Maimane wombutho ke owawufake isicelo sokuba kuhlaziywe umthetho wonyulo luka-2020. Mnumzana uMusi Maimane masikubulise sikwamkele kwinkqubo yethu iEkhaya Jikelele. Sibambe ngazo zozibini ngokuba wenza idinga kunye nathi. No, ndiyabulela ndibulise bonke emakhaya, sibulele ithuba nisinika lona. Enkosi kakhulu. Masiqale nje ngokuthi ithi inkundla nohlulakela ukunika ubungqina bokuba umthetho wonyule uxhasa amaqela ezopolitiko. Ungaphawula uthini ke kule nto sithetha ngayo? Xa ujongisisa indaba enkulu kuba xa sesiqale lo mcimbi sasiqale ngo-2020 saya phaa i-Constitutional Court yaphinda yathi lo mthetho mawubuyele eParliament, uParliament ibhala umthetho olungileyo. Idebate yayizolo ibingoba
ezo zinto i-vote zawudividwa over 350 seats okanye 200. Into efuneke siyijonge uba masibulele uba ngoku abantu bazawukhona ukhetha umuntu obamaziyo ohlala nabo kwiprovince yabo, uba sawuthi sawugqiba ngenye imini kuzenzakala uba laa nto yenzakala uba xa sesingene phaa epalamente siguqule lo mthetho kuzenzakala uba abantu bayazi ngenye imini uba umntu xa engasebenzi bakhona umkhupha esitulweni, ngoba xa sithi amandla funeka abe ngawethu, funeka siwabuyisele ezandleni zabantu. Indaba enye enkulu kuba yilo mcimbi wezi-signature ezidingekayo uba umntu angamela unyulo. Sivuyile kuba kuthiwe kathi hayi ngoke ngeke zifave i-political party ebeziphaa epalamente uba zona zidinga ii-signature zongena kunyulo, kodwa nabo ne-independent neeparty ezintsha zawudinga nje only 1,000 signatures. So into esiyivuyele phaa izolo kuyabonisa uba idemokhrasi yethu iyaqhubeka iyaphambili. Umsebenzi ufuneke siwuyenze kaloku siwuqhubekekise, ngoba lo mthetho obhaliwe nangoku awuzusebenza ngendlela epheleleyo uba umntu xa enza urhwaphilizo noba ngasebenzele abantu phaa epalamente bakhona umkhupha, kodwa ngenye imini sawufika sawuphinde siye phaa epalamente njengebhosa, njenge-political party, sibize bonke abantu abasebenzayo uba siye epalamente siyoguqula lo mthetho. Ngokoluvo lwakho Mnumzana uMusi Maimane, ingaba kukhona apho inkundla yenze impazamo kwesi sigqibo, kwaye yintoni mhlambe ekwenza ucinge njalo? No, inkundla ithathe i-decision yayo. Besiyaziyo uba le debate yoba i-constituency zawusebenza njani imsebenzi ongasebenzanga epalamente. Asiyinkundla enze imistake. Inkundla ithathe isinqumo esijonga uba i-constitution isebenza njani. Ipalamente yalapha eSouth Africa ayisebenzanga ngendlela elungileyo, ngoba xa ukhumbula ngo-2020 yayinikwe umsebenzi yoba guqulani lo mthetho. Ungathi nje unike nje i-independence uba zingene, yenza uba abantu bavote kwii-constituency zabo. Ungalibali uba xa unengxaki yesikolo, ingxaki ye-police station, ingxaki yento ezifana eze-national competence, awuze akekho umntu ongaya kuye directly uthi ndicela ubuza uba kwenzakalani apha kwi-community yethu, ngoba ii-members zepalamente azisebenzi kwi-community. Kuba worse, ii-political parties zibeke phaa ii-ofisi zabo zisebenzele amalungu okanye ii-members ze-political party nje kuphela, instead of basebenzele i-community. Kodwa imali yapha yorhulumente iyakhutshwa, iyanikwa uba hambani yosebenza kwi-community. So i-mistake yenzekele apha yi-mistake yasepalamente. So thina xa siyapha ecourt ba i-court ithe izawubanika 24 months uba balungise lo mthetho, futhi kube ne-panel ezawukhethwa ezawuthi lawo panel izosebenza uba ijonge umthetho wonyulo uba uzawuguqula njani. So sisawulindele la panel, futhi sawuqhubeka nomsebenzi sibone uba kuzenzeka kanjani uba siguqule lo mthetho usebenzele uluntu. Enye yezinto endikhalaza ngayo kukuba i-judgment iyabonakala ingathi mhlambe ifavorisha i-status quo, esingabona mhlambe into yokubana sigutyungelwe ngabantu abadala. Ingaba kukho mhlambe imfuneko yokutshintsha inkqubo yezopolitiko kweli lizwe, indlela mhlambe abakhethwa ngayo abameli boluntu kwizindlo zowiso mthetho? Kuyadinga kakhulu, ngoba nobujonga ngoku abantu abasebenzayo emphakathini abayipha epalamente. I-political party ebeziphaa epalamente zizo ezithatha ke ii-list zazo zizibeke abantu, zithi kubo hayi yizani napa abantu besawuvota, noba awumazi umntu noba wenza njani uyavota nje ngoba uvotela ipati. Ngoku njengebhosa ubonile nangoku sathatha ii-candidates sazikhupha kuzo zonke ii-community size. Xa ufuna umele i-community yakho yima iza ngaphansi kwebhosa sikujonge, siyazi uba sisebenza njani ngaloo ndlela, so that abantu bakwazi. Ungabi lo mntu ungaziwa ithi xa ufika epalamente ungasebenzeli abantu. Indaba enye enkulu kuba kulo nyaka uzayo uba singazisa utshintsho phaa kwipalamente, sifake ivote, siyazi uba ayikho ipati ephethe ukudlula 51% ngokwabo, kuzenzakala uba umthetho xa ubhalwa kube nalaa nto ezawusebenza ngendlela elungileyo. Ngoba ngoku ipati enye ephethe iyezenzela umthetho osebenzela yona. Kufana nokuthi imali yepolitiki ihamba njani, bayisebenzisa bayinike
i-political party ezipha eParliament bazinike bona imali edlula kwezinye indawo. So yiloo nto efuneke siyiguqule uba siyazi uba amandla ngoku azawubuyiselwa ebantwini, siyazi uba sawusebenza. Ngenye imini ndisatsho nangoku sawukhetha umongameli wethu directly, uyazi uba lo president ndivotele yena directly so that imazi ngomso uba xa efuna usebenza usebenzela wena, ungathuki uba into angaya ku-political party yakhe imkhuphe esitulweni okanye kanjani, ibe nguwo yazi uba umongameli welizwe usebenzela wena qha njengomhlali walapha eSouth Africa. Usathetha ngalo mba mnumzana uMusi Maimane, uyatsho into yobana iParliament iyabonakala into yokubana ipasise umthetho obonakala ngathi ubakhetha bucala abantu abazimele geqe. Ingaba mhlambe nisaza kucela umngeni kwesi sigqibo kwaye kutheni nje nithathe eso sigqibo? No, besesitshilo uba njenge-Build One South Africa sibize bonke i-independent candidates, sazibeka phansi kwe-Build One South Africa, sabiza yonke i-community sazimela. Sawuma njenge-political party uzawusibona phaa ku-ballot uvote, ithi xa usifika phaa eParliament siyotshintsha umthetho. I-court ithethile, asifuni ukubuyela e-court sawudileya unyulo lonyaka ozayo. Sithi masiqhubeke imini xa ujonga ngoku is over 150 days eshiyekileyo uba i-ANC i-term yawo iphele. So funeke senze ngokukhawulezileyo, singayenzi i-delay ngoba uba singadelaya bazawunikwa 90 days extra. Sithi no, masiyeni kunyulo senze utshintsho soludinga apha eSouth Africa. Mnumzana, umntu mhlambe ongathi hayi noko mhlambe singumZantsi Afrika asikafiki kwinqanaba lokuqonda ukuvotelwa kwabagqwatsa abazimeleyo, njengoko usitsho into yokubana nizawubandakanya namanye amaphulo okanye organization ezibonakala ngathi zizimele kunye ne-community members. Ungamgxeka umntu othi noko esi sigqibo asikafiki kwinqanaba njengomZantsi Afrika? Andivumelani nawe kuloo ndawo ngoba uba ujonga abantu kwi-local government bayabazi abantu ababavotelayo, bayafika bayobavotela directly. Noma umntu engaphansi kweparty kuthiwa ngusibani uyamazi uyovota directly. Ngoku bazayijonga lo ngoku bazawusebenza njani nationally napha eprovince. So ndiyavuya mna uba siyawuphinde siyazi ngoba le nto yoba i-political party inike abantu i-list, inganike abantu i-list zabo ifihlwe, uthi xa uyovota uthi hayi ndivotela usibanibani nosibanibani, kodwa emva kwabo nabantu abenze urhwaphilizo bebanjwe phaa ku-state capture kwaZondo basekho. Yiyo loo nto yenza uba hayi kube nengxaki xa ujonge list ye-South Africa. So yiloo tshintsho sithi hayi noko masenzeni sisebenze uba xa sibuya apha eSouth Africa sizoyenza sure ukuthi ii-list ziyajongwa, abantu bazawubona uba votela bani, and umsebenzi we-IEC ukusuka ngoku funeka ifundise abantu uba bazawuvota kanjani. Mna isikhalazo sam kuba i-South Africa abakungena misebenzi apha abantu bephelwa ngumbane, kubonakala uba ubutsotsi buya phezulu. Masenzeni sibe no-member oParliament abazawuthi bazawusebenza kwii-community zabo, sibazi sikhona ubabuza imibuzo xa kunengxaki. Mnumzana, ndiyarhalela uqonda mhlambe uba ngaba mhlambe elinyathelo alide libe kanti liyaphunyezwa, ingaba mhlambe akhona amanyathelo enithi nizawathabatha? No, njengoba besendishilo uba ngoku masebenzeni sonke njenge-community siyovota kulo nyaka uzayo, funeke sitshintshe phaa eParliament. And into ezenzakala kuba le panel efuneke yenziwe ile upresident ebethe uzayi-establisha umthetho ubumnike 4 months. Uyabona urhulumente awusebenzi ngendlela, awumameli ne-court zawo. Uthe 4 months funeka kube nala panel, sizawucinga la panel, sizawucela bonke abantu eSouth Africa baye phaa kula panel bafike benze ii-submissions zabo uba bafuna usebenza njani, beyazi abantu ababakhethayo. Ungathi mhlambe kutheni abemi beli kufuneka bethembe abagqatswa abazimeleyo kunokuba bathembe mhlambe amaqela ezopolitiko, nakubeni ke ubuye wadandalazisa into yokubana ngoku lixesha apho funeke kusukume amaqela ngathi azimele geqe? Into bafuneka babathembe kuba okwangoku kungathwa kwi-political party nansi i-list yabantu abafuneke baye eParliament. Nangoku ndisatsho ndithi abantu ababazi, ii-constituency azisebenzi. So into enzakala uba ikuphula ithemba loo nto. Xa ndithetha nabantu abe-South Africa batsho bathi kumbonke asithembi i-political party, asithembi u-politician ngoba bathi bayafana bonke. Mna ndithi amandla funeka abuyele ku-community so that xa umuntu ehleli emphakathini wabo, ehleli ethi mhlambe ndihlala ekhaya elitsha okanye eGulethu okanye kwenye indawo,
ithi umuntu xa ekhethwa eParliament ehlala nabantu bamazi i-constituency office ibe pha izawunceda uba kube nalathemba lokuthi noko hayi no lo muntu uyasebenza noma engasebenzi beyazi uba bazawugcwalisa i-petition bamkhuphe esitulweni. Yiloo nto ibhosa imele yona ibiyisebenza. Siyavuya uba ii-candidate esizijongileyo kulo nyaka uza ziyaziwa naku-community futhi besithetha sixelela abantu uba nanku usibanibani nanku usibanibani ukuthi abantu bamazi so xa sijonga ngomso kuzawuthiwa kuthiwa noko lo unorhwaphilizo okanye kanjani uba ngingasebenzi masimkhuphe esitulweni nangoku phambi kuba siyomvotela kulo nyaka uzayo. Indaba yokugqibela ndifuna uyitsho kuba sifuna ii-members of parliament ezisebenzayo phambi kuba ziye nakunyulo. Nangoku ii-candidates zebhosa sithe sathi kulo qhubeka usebenze e-community abantu abengenamanzi lungisa amanzi, abantu xa bengenamisebenzi bancede bafumane imisebenzi so that bayazi uba awusingumntu olinde uba uzawuthola nje ivoto zabo ongasebenzi. Sebenza ku-community baza kunika ivoto. Masibambe ngazibini ngexesha lakho siyathemba into yokubana ezo ziphumo zona naso sizawuphumelela. Enkosi kakhulu ngokuba nathi apha ekhaya Jikelele. Endibulela kakhulu enkosi. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele obesetha naye nguye umnomzana Musi Maimane uyinkokheli yebhosa ebendibaniso okanye ke mbukeli besihlana naye indlebe njengoko mbukeli bezawungena unyulo lonyaka ozayo ngokuzimeleyo. Kodwa ke ngokumbukeli masirhabule sifince uqikelelo lwemozulu. Sibambe ngazibini imbukeli ngokuba usahleli nathi kanti ngoku sigena kwisiqendu sethu sezemidlalo. Ibanyana iphumelele umdlalo wayo neBurkina Faso kumjikelo wokugqibela wemidlalo yokuhlungela indawo yayo kwiCAF Women's Africa Cup of Nations eMorocco kulonyaka uzayo. Loke umdlalo ibingumdlalo ukuthi indlela ntle kwayisakuba nguCaptain uJanan van Wyk. Lona bekumdlalo webanyana omqoka ukudlula yonke kulonyaka. Elakuleli belidinga ukunqoba ukuze sizibekele indawo kuAfcon yabesifazane ngonyaka ozayo. Lamaqembu mabili adlala ngokulingana eIvory Coast emidlalweni womlenze wokuqala. Lona bekumdlalo wokugcina kaKapteni uJanan van Wyk. uVan Wyk uqalile lo mdlalo futhi bekunguye ohola leli qembu. Unozidi webanyana uKelin Swart oqala lo mdlalo ngaphambi kwaAndile Dlamini uvimba ithuba ngomzuzu wama-24 umdlalo uqalile. Hilda Magaya naye uthola ithuba ngaphambi kwekhefu kodwa wahluleka ukulivalela phakathi. Lo mdlalo uye ekhefini ngaphandle kwamagoli. Iqembu lasekhaya lithola ipenalty ngemuva kwekhefu nevalelwe phakathi umgadli uLinda Muhlahalo ukubeka ibanyana phambili. Iningizimu Afrika nothi Burkina Faso uNico Michael uqinisekisa ukuthi ibanyana iyanqoba eshaya igoli lakhe lokuqala eqenjini lesizwe. Game, set and match.
iTita zizaqubisana neqela lase-Italy iZebra kumdlalo wayo wokuqala wesizini ye-European Challenge Cup eParma. We trained well, we know what we want to do, and we focus on how to play well in a wet weather game. Our strengths over the past year or so is our defence, our kicking game, and our forward pack that dominates at scrum and line-out time, and we've got a very good maul. So if it rains, that will suit us as well. I think it's been pretty clear what they want to do. They've improved quite a lot, especially their forwards. We see that as something that we want to take on because they work a lot with their forward pack. So scrums, mauls is going to be a battle up front for us. Mbukelisi igoqa lapho ke ebesiphathele zona ehamba phambili kanti njengamanje emakholise kwisikhathi sokuthi sihambe siyepitolo siyokhokha amatyala usho njalo ngeXhosa ewe Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya jikelele sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi kanti mangabe siqhubeka phambili ngezindaba esiniphathele zona izolo nje bazi ke mbukeli ukuthi kwenzeke imbedu mehlwana lapha ya ekomkhulu le-African National Congress iLuthuli House eGoli ngesikhathi kutheleka iloli ebelibhalwe sheriff lizoshaqa impahla ingabe yini leshaqiwe kanti kusho ukuthini ukushaqwa kwempahla ekomkhulu lenhlangano ebusayo kulelizwe ukuthola ke kabanzi sixhumana ngocingo noSamkele Maseko oyintatheli simkantshubomvu kweze kubuswa kwezwe lapha SABC Samkele sikubingelele sikwamukele ekhaya jikelele Sibingelele noxolo sibingelele nabalaleli Samkele awukusichazele noma uchazele nje nombukeli ukuthi kwenzekeni izolo sibone kume iloli elimhlophe lapha ya eLuthuli House elibhalwe sheriff engabe kwenzekeni Into siyaziyo ukuthi uDeputy Sheriff iphini lika Sheriff khona la enkantolo ephakeme yaseGoli ifikile ehhovisini lomkhulu benhlangano ebusayo iANC ithi izoshaqa impahla ngenxa yesikweletu seANC enaso nenkampani yaseThekwini ebizwa ngeEzulwini efika kwigidigidi zamarandi ezu-102 million lapho ke siyazi ukuthi inhlangano ebusayo isifake isicelo enkantolo yomthethosisekelo ukuthi ilibungaze lolu daba masekhipha ishicilelo ngaso siyazi ke ukuthi abameli bayo iANC ngolesihlanu odlule babhalela abameli bayo ezulwini bebatshela ukuthi abame kancane ngokuzama ukuzoshaqa impahla khona komkhulu bayo iANC ngoba yona lenhlangano ebusayo isibhale incwadi ifuna ukuthi iye enkantolo yomthethosisekelo ukuze iyothetha leli cala emva kokuthi iSupreme Court of Appeal inkantolo ebhekele ukuchithwa kwamacala ukucibelela kwamacala eceleni eBloemfontein ike yalichitha ke leli cala leANC kwayona ke ANC esithi hayi isizohamba ke enkantolo yomthethosisekelo siyazi ke ukuthi le nkampani iphinde yanika uANC umlamlajuqu kwangolesithathu yokuthi ikhokhe yona le mali efika ku100 million Manje Samkele lo 100 million okoletwa iANC lapha kuEzulwini Investments imali erent yokhokhela intela yokhokhela irent imali ethinta imfanekiso eyayifakwe kwama-billboard o imfanekiso eyayifakwe emgaqweni kanye futhi nazo zonke indawo lana eNingizimu Afrika ukukhankasela ukhetho lango-2019 lapho umongameli lapho iANC eyawina khona ukhetho ngo-2019 ukuze kuzofungiswa umongameli uCyril Ramaphosa ukhumbule ngaleso sikhathi isikhulu saseLuthuli House ngenkathi kusayinwa sona lesivumelwano kakuyena lo wesashiya emhlabeni uIgnatius Jacobs ufikile embalula ngaleso sikhathi kakuyena owayephethe ezokhetho zayo enhlangano ebusayo iANC kodwa ke iANC yaze yathi imigudu iyayifanelwe ukuthi kunikwe lenkampani yaseEzulwini lelithenda lokwakha imifanekiso yayo iANC ubuso bongamongameli uRamaphosa kanye futhi nezinye izinto ezayinxusa abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bavotele yona iANC kangamele liye ezulwini ngoba abantu abasayina lapha yana bazengenawo amandla okusayinela leli contract ukuthi liye ezulwini oleli tender ukuthi liye kule nkampani yaseThekwini ezulwini ngoba bathi ANC leli tender yona yazi ukuthi alfa alinikwanga le nkampani ngokomthetho ingakho yona njenge-ANC bengeke besibhadale lesi sikweletu besikhokhele lesi sikweletu esikhona manje iANC ikhungethwe inkinga zemali yini
i-ANC ngokusho kwaMahlengi Bhengu Motiri oyena ke okhulumela lenhlangano ebusayo uthi hayi abanazo inkinga zezimali ngoba umgcinimafa waye-ANC udokotela uGwendra Mahukpa uyakwazi ukuthi hayi amasalari oyimholo yabantu ayikhokhe njalo ngokuphela kwenyanga ingempela kunjalo lokho athatha njengomgcinimafa waye-ANC akaze kube khona isigameko la i-ANC eyayingabakhokhelanga khona abasebenzi bayo izimali zabo kwagcina igameko zezimali ukuthi zenzeke ngesikhathi sika Paul Mashatile njengomgcinimafa waye-ANC kanye futhi nodokotela uzwile Mkhize kodwa kangajwayelekile ngaleyo ndlela ukukhabazela udokotela uMkhize kodwa kwathi kuthatha intambo emva kwengqungquthela yango 2017 khona ke eNazareth umgcinimafa owangena uyena uPaul Mashatile ayizavele zakhagameka zabankulu kakhulu inkinga zezimali zayo inhlangano ebusayo kodwa makuthe kungena udokotela uGwendra Mahukpa kwathi ukuthula kancane yathi i-ANC ukukhokhela amasalari yaphinde yakwazi futhi ukukhokhela nalabantu ababasizayo phecelezi ama-supplier a-contractwe yiyona iLuthuli House. Manje samukele ungasho ukuthi singabantu bakulelizwe mhlawumbe ikhona into esingakhathazeka ngayo noma cha ayikho into esingamele siyikhathaze ngayo iqembu nje i-ANC alinazo inkinga zemali. Angeke ngisho ukuthi ngoba mawubheka kwingqungquthela yayi-ANC ngo-2007 ePolokwane lwayengumgcinimafa owayengqalabutho yomzabalazo uMindip Simang washiya i-ANC inemali ebhenki washiya i-ANC inama-assets ikwazi ukuzimela ngazo zonke izidingo nqangi zabo abanazo ngezezimali kwathi sekuthatha uMatthews Khosa emva kwalowo ngumbuthela nakhona i-ANC yakwazi ukuphila ngaleso sikhathi inayo imali kakhulukazi isebenzisa inkampani yayo ibiza ngeChancellor House uthena ke sekubuya kwingqungquthela yango 2012 khona le eMangawungu sekuphethe intambo ze-office kaMgcinimafa kuyena uZwelini Mkhize udokotela ukhabazela zaqala ke ingqinamba zezimali kakhulukazi futhi ingoba kakuney'nsolo ezinkulu zokuthi kugwamandwe amandla ombuso iloko ke nayo iChancellor House yayingasenzi kahle kangako kaphinde kwavela nane inkontilaki iChancellor House yayinayo nenye inkampani ekuthiwa iHitachi yokuthi yakhe amaboiler lapha yana kwisikhumulo sokuphehla ugesi ngamalahle ekhusile nasemidubi lokho kwadalela inhlangano ebusayo izinkinga iloko ke ingqinamba zaqala lokho ke ukuthi ANC benenkinga sezimali ngagcina udokotela ngagcina kade umgcinimafa uPaul Mashatile efake isicelo neplan yokuthi adayise amanye ama-assets e-ANC indawo efana neShell House okomkhulu bo-ANC abadala lelo bhilidi lelo babefuna ukulidayisa bedayise futhi nelinye ibhilidi le-ANC ababelisebenzisa ngenkathi besekudingisweni eZambia eLusaka nezinye-ke nje amanye ama-assets ababengawadayisa ukuze bezokwazi ukuthi zonke idingo nqangi ze-ANC zezezimali bekwazi ukuzifeza. Samukela-ke ubona ukuthi-ke mhlawumpe lokhu angeke yini kuyiphazamisa i-ANC okhethweni? I-ANC hayi lokhu ngeke kuyiphazamisa okhethweni umgcinimafa udokotela uGwendra Mahukpa wenza wonke umsebenzi ukuthi bakwazi ukulwa ukhetho lwangonyaka ozayo izimali sezikhona siyazi ukuthi bazobe bebungaza iminyaka eyi112 ngawo unyaka uzayo nge-13 zakaJanuwari embombela estadium eNasport eNelspruit lapho umongameli weqembu ezobe ekhuluma khona leso stadium-ke sikwazi ukuthatha abantu abasondele ku-50,000-60,000 lokho kuzotshengisa ukuthi bazomele bekhokhela amabhasi kuzomele bephume inkalo zaseMpumalanga beyokhankasela ukuthi abantu abaqhamuka eKanyamazana abantu abaqhamuka eLikazi abantu abaqhamuka eBushbuck Ridge abantu abaqhamuka eBurgersfort abantu abaqhamuka eGersibanda abantu abaqhamuka eMkhondo abantu abaqhamuka eEmelo ukuthi bekwazi ukuthi beye khona lapha estadium ukuyobungaza ukuzalwa kwe-ANC ungabashiki nabantu balenga phesheya kothukela abaqhamuka koPhongolo nabo okusondelene naseMpumalanga abantu abaqhamuka kongwanase ukuthi bakwazi nabo ukuthi bohamba beyobungaza ukuzalwa kwe-ANC eMpumalanga. Samukela manje ingaphuma kanjani i-ANC kulezi inkinga zemali ngoba ngizwile-ke uma ngabalula mhlawumbe ukudayisa kwalamabhilidi kade wabala mhlawumbe kungaba isisombululo sokuthi ziphele inkinga noma ingqinamba zemali ku-ANC phela yiqembu elibusayo leli ngoba omnyango ngasho ukuthi uma ngabe i-ANC ihlulwa ukuthi ikwazi ukuyimeneja yona ingakwazi kanjani ukuthi imele izwe?
kunabantu abaningi ke abawubuza lo mbuzo ukuthi ANC mayihluleka ukuphatha izimali zabo nokuziphatha nje njengeqembu bangakwazi kanjani ukuphatha iningizimu Afrika bephatha umasipala bephatha ifundazwe bephatha ifunda bephathe nohulumeni kazwelonke asazike lo mbuzo kubukhulu ukuphendula ngoba iwona lenhlangano ebusayo kukhulu sikwenzile siloke yathatha izintambo zombuso ngo1994 kahle hle futhi abantu bahlezi bethi ANC isiphathe iminyaka eyishumi nantathu eningizimu Afrika lokho akulona iqiniso ngoba iminyaka emihlanu yokuqala kakuhulumeni obizwa nge-Government of National Unity uhulumeni obomba uhulumeni okubambisana kuzwelonke i-ANC yayibusa nayo ke iqembu le-National Party zonke izinhlaka zonke iminyango yezomnotho ngaleso sikhathi mineral resources energy finance babephethwe iwona amabhuno ngaleso sikhathi i-ANC kanye ne-IFP bephethe eminye iminyango uphinde ukhumbule ukuthi umntwana wakaphinda angena ngaleso sikhathi wayephethe umnyango waka-Home Affairs lokho ke kwachaza khona ukuthi lo mnyaka emihlanu yokuqala kakuhulumeni webambisano leyo eminye ke iminyaka eyi-25 kakuyiyona ke i-ANC yayiphethe izintambo zombuso lapho ke ugesi bawunika abantu abaningi eningizimu Afrika kwakhiwa ingqalazindi imigwaqo kwakhiwa ama-RDP houses kuningi abakwenzile uhulumeni wengcindezelo eminyakeni eyi-100 abakade bephethe eningizimu Afrika abahluleka ukwenza ingakho ngithi kubukhulu ukuphendula lo mbuzo ngoba abanye bangathi hayi inhlangano ebusayo yenze kahle abanye bathi ayenzanga kahle akhulukazi laba abazothi ayenzanga kahle abantu abazokhulumela ngesimo somnotho saseningizimu Afrika kodwa mawuthatha umlando waseningizimu Afrika abantu abamnyama babengafundiselwa ukuthi badale amathuba omsebenzi abantu abamnyama babefundiselwa ukuthi bahambe bayobheka umsebenzi abelungu babefundiselwa ukuthi bakwazi ukudala amathuba omsebenzi engakho ngithi kuyindida ukuphendula lo mbuzo akukho lula ngesingisi bathi ku-complex hayi ke samukelo sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho namhlanje kuseni sikufisile nosuku oluhle sibonge kakhulu noxolo Lawo ke mbukeli bekusamukele emaseko ebesixoxisana naye mayelana nodaba lokuthi hey kubonakalile lile sherifu linkanise lapha ngaphandle kwekomkhulu le-ANC Luthuli House njengamanje ke mbukeli sizothi nje ke qu eyitolo kodwa ke mangabe sibuya ke sesingene ehoreni lethu lesibili ngehamba phambili.